Posebno želim da pozdravim delegaciju opštine Laktaši, domaćina ove večeri, gospođu predsjednicu Skupštine Snježanu Radetić. Pozdravljam delegaciju opštine Gradiška, idućeg domaćina 40. susreta Kozarčana, Vujadina Miljića. Pozdravljam gradonačelnika grada Prijedora, našeg druga Marka, gromadu od ljudskosti i osnovac udruženju Kozarčana u Beogradu. Pozdravljam predstavnike udruženja čuvara i poštovaca bitke na Kozari iz našeg dragog Novog Sada, druga Milana Vukelića. Srdačan pozdrav kapetanu fregate gospodinu Ružiću Smiljanu sa našeg broda Kozara. Posebno pozdravljam predsjednika Sudbora grada Beograda, gospodina i druga Boru Ercegovca i predsjednika sekcije prve proleterske brigade Zdenka Duplančića. Naravno, čast nam je da pozdravimo na neku ruku i domaćina, člana vijeća grada Beograda, druga Slobodana Šolevića. O Kozari se dosta pisalo i pisat će se. Njena istorija nije još napisana, ona čeka istinu, čeka svoje pisce i svoje pjesnike. Zato neću da držim nikakav govor, nego pomenimo junake Kozare. Kozara se ponosi sa njima. Njihova imena su pjesme i legende, njihove rane i krv su pobjeda, njihovo zajedničko ime je sloboda. Oni će živjeti vječno kao i njihova planina, oni su njena epopeja. Pominjat će se sve dok teku vode, mlječaničke, gračaničke, moštaničke, jelovačke. Pamtit će se sve dok šumi vjetar u krošnjama jela na Mrankovici, Vitlovskoj, Paležu, Pogleđevu. Čuvaj će im pjesma imena sve dok cvjetaju lipe na Patriji, Mednjaku, Jugovića brdu i Ravnome gaju. I sve dok se vije kolo kozaračko i čuje se pjesma Kležopoljska, vi stojite još pred strojem svojih legendarnih desetina, vodova, četa, bataljona, brigada i divizija, slavnih boraca za slobodu partizana Kozare. Kozara se ponosi sa vama. Doktor Mladen Stojanović. Dr. Mladen Stojanović, Mikan Marjanović, Mihajlo Đurić, Stojan Grujičić Jaruga, Boško Karalić, Lazar Šteković, Rade Kondić, Petar Mečava, Petar Borojević, Franjo Kluz, Josip Mažar Šoša, Ranko Šitka, Miloš Mamić, Dragoje Miratović Švarc, Esad Mičić, Rade Bašić, Lepa Radić, Rudi Čajevac, Ivica Marušić Ratko, Vladimir Nemet Braco, Stevo Rauš, Dragutin Stanić, Enver Šiljak, Boško Šiljegović, Aldo Ćuk, Lazar Marin, Jovo Bijelić, Osman Karabegović, Stevan Dukić, Milan Egić, Dušan Egić, Mile Mećava, Fadil Šerić, Gojko Šurlar, Nikola Radulović Kojo, Velimir Stojnić, Milan Piliković, Branko Popović, Tomica Španović, Branko Tubić Jeli, Mile Tubić, Borko Arsenić, Ratko Vujović Čoče, David Pajić, Uroš Bogurović Roca, drugi krajiški kozarski partizanski odred doktora Mladena Stojanovića i Milan Tepić. Neka im je vječna slava i hvala, Kozara se ponosi sa njima. Pozivam predsjednicu iz Laktaša, Snježanu Radetić, da pozdravi ovaj skup. Dobro večer. Razmišljala sam da li da pročitam ili da kažem ono što osjećam, ali se bojim da će me osjećanja ponijeti i da neću uspjeti reći ono sve što zaista osjećam i što mislim. Zato ću pokušati da pročitam ono što sam sinoć razmišljajući o Kozari i o Potkozarju
u svojim mislima osjećala. Uvaženi predsjedniče udruženja, poštovani prijatelji, dragi gosti, nosim vam tople pozdrave iz Laktaša, donosim vam najljepši crkut ptica sa obronaka Kozare, žubor najbistrijih potoka, kristalno čist vazduh sa mirisom borova i jela sa legendarne Mrakovice. Kao domaćin 39. susreta želim da se zahvalim svima vama koji ste proteklih godina pomno pazili da se njeguje i sačuva tradicija naroda Kozare i da se ne zaboravi njegovo stradanje u Drugom svjetskom ratu. Treba stalno potencirati doprinos naroda Kozare i Potkozarja herojskoj borbi protiv fašizma. Kozarčani su uvijek bili na strani pobjednika i oslobodilaca, nikada agresora. Ne smije se zaboraviti genocid koji se desio u Jasenovcu, Gradini, gdje je nastradalo preko 700.000 ljudi, najviše Srba, zatim Roma, Jevreja i svih onih koji su se našli na putu nemilosrdne ustaške i fašističke zločinačke vojske. Nažalost, Kozara je tokom istorije bila na putu mnogih ratnih pohoda, mjesto ratne i političke migracije. 90. godina prošlog vijeka zadesila je još jedna ratna drama ove naše prostore, ali su Kozarčani sa svojim hrabrim sunarodnicima izvojevali veliku pobjedu i krunisali je najvećim uspjehom, stvaranjem Republike Srpske. Naša obaveza je da još predanije radimo za naš čestiti i herojski narod. Mi moramo definisati srpski nacionalni interes i napraviti naš nacionalni program. Održavanje poslovnih i kulturnih manifestacija, posebno čuvanje otadžbinskih veza, sada treba da bude usmjereno na homogenizovanje srpskog naroda i jačanje kompaktnosti te uspostavljanje privredne saradnje Republike Srbije i Republike Srpske. Ekonomski oporavak, nove investicije, zapošljavanje, usvajanje savremenih obrazovnih programa, otvaranje ka europskim i svjetskim integracijama treba realizovati u buduće, a pri tome sačuvati našu srpsku istoriju i tradiciju i pravoslavnu vjeru. Znam da je vaša ljubav prema zavičaju neizmjerna. Večeras vam donosimo malo tog krajiškog duha i raspoloženja. Uz još jedan veliki pozdrav, nadam se da će pjesma i druženje ovo večer zadržati dugo u našim sjećanjima. Živjeli moji Kozarčani! Hvala gospođi predsjednici Skupštine Laktašu, a pozivam predstavnika opštine Gradiška Vujadina Miljića da se obrati skupu. Dobro večer Kozarčani, dobro večer Krajišnici, dobro večer Beograde. Ovo što reče moja prethodnica, ja vam nosim tople pozdrave iz Gradiške, da vas pozdravim ovdje i da kažem da mi je čast i zadovoljstvo da sam večeras ovdje sa vama i da mogu ovo večer da upišem u svoje sjećanje, ja se nadam da će mi ostati u lijepoj uspomeni. Nije večeras došao načelnik i žao mu je, ali tu smo mi, ja kao načelnik odeljenja i savjetnik od načelnika, kažem, zadovoljstvo večeras biti ovdje, imajući u vidu šta je Kozara, šta je kozarska epopeja i šta su nam značili Kozarčani. Još jednom želim da vas sve pozdravim i da se zahvalim domaćinu, da ćemo mi sljedeće godine biti domaćini večerašnjeg, odnosno druženja u Kozarčana u Beogradu. Još jednom hvala i sve vas puno pozdravljam i želim vam puno lične, porodične sreće i vidimo se sljedeće godine. Hvala vam.
Hvala gospodinu Vujadinu. Molim djevojke da donesu peškire, da okite sadašnjeg i budućeg domaćina. I molim ove insignije da predaju. U neku ruku domaćin je ovog susreta i član gradskog vijeća grada Beograda, drug Slobodan Šolević. Molim ga da se obrati u ovom skupu. U ime Beograda. Poštovani Kozarčani, dobroveče. Radeći poslove koje radimo, često smo u prilici da prisustvujemo raznoraznim skupovima. Nekad na njih i odlazimo zato što je to red. Večeras sa posebnim osjećanjem i sa velikim zadovoljstvom dolazim ispred rukovodstva grada Beograda da vas pozdravim i moje zadovoljstvo je pre svega zbog toga što su Kozarčani oslobađali Beograd, što su Kozarčani gradili Beograd, što Kozarčani žive u Beogradu i kad se kaže Kozarčani u Beogradu, to znači Kozarčani. Želim da se osjećate dobro, želim da ovu tradiciju nastavite, u to se ne sumnjam i želim da kažem da moji dragi prijatelji Rajko, Nikola, Radenko, Boro, moji mili Kozarčani, dugo godina radeći zajedno, decenijama radeći zajedno su primjer Kozarčana u Beogradu. Hvala vam što ih vodim. Hvala drugu Šoleviću. Molim našeg mornara da se obrati skupu. Dobro večer svima. U svoje ime, u ime Rečne flotile želim vam lijep provod i hvala vam što ste me počastvovali pozivom i što sam večeras ovdje sa vama. Moje prisustvo ovdje je deo jedne šire inicijative. Naime, mi pripadnici Rečne flotile dugo godina smo se pitali za čega će nam brod Kozara ako nema Kozarčana na tom brodu. I povodom 75 godina od porignuća broda Kozara, 19. decembra prošle godine napravili su jednu malu proslavu gdje smo pozvali predstavnika udruženja Kozarčana, gdje smo im predstavili brod i naša je želja da u nekom narednom periodu da naš brod postane jedna ne turistička, ali da kažem jedna obavezna destinacija i za decu Kozare i za sve Kozarčane koji još uvijek imaju osjećaj prema rodnoj grudi i prema svom kraju. Inače, brod Kozare je porignut davne 1939. godine. Ja bih volio da svi dođete i da pogledate malo istoriju tog broda koja je slavna. Mi se trudimo da predstavljamo Kozaru sa ponosom, gdje god odemo sljedeća destinacija će biti inostranstvo. Naime, 4. jula idemo u Budimpeštu i želja je nas da i u Budimpeštu Kozaru dostojno prezentujemo
našim komšijama i mi mlađi naraštaji trudimo se, ne samo stariji, i mi mlađi eto radimo na nekim stvarima, da gdje god možemo da pričamo ne samo o brodu Kozari, već u slavnoj epopeji naroda Kozare i Kozarčana. Ispred prešne file ja bih danas uručio jedan poklon predsjedniku udruženja, gospodinu Rajku Srdiću, da ne samo njega, već i sve vas, da ova slika podsjeća da uvijek imate, da imate jedan brod koji nosi slavno ime Bosanske planine i da uvijek možete da dođete, taj brod bazira redovno na ušću, na samom ušću reke Save, reku Dunav, i poziv je otvoren za sve vas koji želite da dođete, da posjetite taj brod i da ga ostavite kao svoj. Inače, to je jedinstvena prilika, ne znam da li iko na svijetu ima takvu jednu situaciju i priliku da ima svoj brod po svom nazivu. Mi ćemo se truditi da slavu broda pronosimo gdje god možemo, da pričamo o slavnoj epopeji kozaračkog naroda i da naravno činimo sve da... Eto. Hvala kapetanu fregate, želio ti nami i pamtit ćemo ove riječi. Pozivam Milana Vukelića, čuvara tradicije bitke na Kozari iz Novog Sada, udruženja koji njeguje čuvanje te epopeje. Dobro večer svima, pozdravljam vas u ime sekcije boraca Kozaračke bitke epopeje iz Novog Sada i u svoje ime. Sekcija boraca u Novom Sadu postoji 33 godine. Sljedeće subote mi obeležavamo 33. godinu postojanja sekcije i 73. godinu od Kozaračke ofanzive. Mislim da večerašnje ovo druženje, a i druženje koje ćemo mi sljedeće subote imati u Novom Sadu, predstavlja nešto što je izuzetno, nešto što moramo da nastavimo, da negujemo tradiciju Kozaračke bitke epopeje. Ja vas pozdravljam i želim vam ugodnu i prijatnu večer. Hvala vam, a sad predajemo štafetnu palicu muzičarima.